እኔ አስይዝሻለሁ ዛሬን አታድሪም ዱባይ የመጨረሻ ቀንሽ ነው ቻው ምናምን ትላለች ማለት ቁጥር እየቀያየረች እና በጣም ፈራኋት እኔ ፈራኋት ለአንድ ነፍሴ ተይዤ ብሄድ ምንም አይመስለኝም ግን እዚህ ጋር ልጄ መጥቶ አጠገቤ ነው ያለው እኔ ድንገት አስይዛ እሷ እስር ቤት ብከተኝ አኪድ እኔን ትጎዳኛለች ከኔ አልፋ ደግሞ ልጄ እንዴት ነው የሚሆነው ነው ገባክ እሷን ፈርቼ ከትናንትና ሌሊት ጀምሮ ቀጥታ ሰው ቤት ነው ያለሁት ማለት ነው እመቤቴ ምስክሬ ናት አቡሄል ነው ያለሁት እሷን ፈርቼ ቤቴ ለቅቄ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ብላ ነው የምታስፈራረው አስይዝሻለሁ እምኝ ነኝ ተረጋጊ በመጀመሪያ የወረቀቱን ጉዳይ ለኔ ተው ባለመንገርሽም በጣም አዝናለሁ ለኔ ብትነግሪኝ እስከ ዛሬ የሶስትም የአምስት ዓመት የምትፈልጊው ዓመት ወረቀት ማስገኘት ፈጣሪ ምስክር የወረቀቱን ጉዳይ ባትኖሩ እንደው ወዳጆች ሆናችሁ የምታውቁ ሰዎች ፋሲካን የምታውቁ ወንድምናቶች ዱባይ ላይ ወረቀት ማግኘት በጣም ቀላል እንደሆነ ያወቃችሁ እንዴት ነው ያረዳችሁ እንዴት ነው ጓደኛ እሷን ማትረዱ እኔ ጓደኞች አሁን ቃል ገባል ሌላው አንዴ ሚውት አድርጊ ምኑ ጋር እንደዋሸች ሌላ ነገሪ ይሄ ያለችው ፋሲካ ሌላ ሰው መጥቶ እሷን እንደጎተተ ምናምን ሌላ ሰው እንደመጣ ይታወቃል ሌላ ሰው መጥቷል የት ምኑ ጋር ነው ያዋሸችው እስቲ ፋሲካ ንገሪኝ አንቺ ያዋሸችው ሚውት ነሽ ምኑ ጋር ነው ያዋሸችው እስቲ ንገሪኝ ኦኬ እኔ ከሷ ጋር ነገሮችን ለማረጋጋት ወርቁ በእጇ ከገባ በኋላ መልሽልኝ ብዬ ስላት አልመለሰችልኝም ሰው ልኬ ስልኬን አላነሳችም ለዛ የደወልኩበት ማስረጃ አለ ያላነሳችው በንጋታው ከመንጋቱ በፊት ደግሞ ማታ ላይ ሜሴጅ ልኬ ዛሬ ስልክሽን ያዥ ዋትስአፕ ላይ ወርቁን የሚወስድ ሰው ይመጣል አንቺ ጋር ስልክሽን ያዥ እንኳን አይደለም ይላክሽ ፌክ አይደል እንዴ በመጀመሪያ አረ ይሄ ወርቁ አይታው እሷ ጋር ደርሶ ይሄ እኮ ነው ወርቁ ይሄው አይታው እሷ ጋር ደርሶ በእጇ ገብቶ ሳምንት ሙሉ ቆይቷል በአምስተኛው ቀን ወርቁን መልሺ እንድታስተዋቂም አልፈልግም መልሽልኝ ከሰው ጋር አታነካኪኝ ብዬ የኔ ጥያቄ ነው አንቺ ለምንድን ነው የሪም ወርቅ ነው ብለሽ ያልሽ ለምን እንደዛ ማለት አስፈልገሽ ከሷ ሰው ጋር እንደማትስማሚ ታውቂያለሽ ለምን እንደሱ ይንገሪ ኦኬ ዮኒ ይሄን ነገር ካነሳ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ ሌላ ሰው ሊያዳኝኝ ሲል አልፈልግም ብዬ አንተን ያልኩት እስከ መጨረሻ እንድታዳኝኝ ይሄ ነገር ካነሳው ይሄንን ነገር እስከ መረጃው መሄድ አለብኝ ገብቷል ስለዚህ አሁን በሷ ስም አላኩኝ የሚለው የሷ ጓደኛዋ አለች ትላንትና አሁን እኔ ለነዝም አለ የሁሉ ሰው ወርቅ እንዴት ነው ገበያ ላይ የሚሸጠው ኦንላይን ላይ ሁሉም እየተዘረፈ ነው የሚሸጠው እሱን ስላስቆምኩኝ ነው ሁሉም ጎሮሬ ላይ ቆመው ብታውቁ ግን ለእናንተ ነው ይኸው አንድ ልጅ ይንሳይ እኔ በውስጤ ብዙ አለ ግን ባንድንም አላሰጣም የወርቅ ገበያ እንደዛ ሲሆን ሴቱ ሲቁላላስ ምን ሲል እየበላሽ የጠጣሽ ማንም እስቲ ወጣችሁ ወርቅን ገበያዩ እንዴት እቺ ከዳማ እንደምትበላ ምድረ ዝፍት አፈርናሽ ድንጋይ ትብላ እዚህ መጥተሽ ትቆምቻለሽ ክፉ እስቲ አስለኩ የገዛችሁትን ወርቅ ሁላችሁ የገዛችሁትን ወርቅ አስለኩ በትንሹ 500 ብር ነው የምትከስሩት በትንሹ 500 ድራም ليش ይበላሉ ليش እኔ ይሄን ወርቅ ንግድ ሳልጀምር እንዴት ነው ወርቅ የሚሸጠው ያ አርተው ይፈጥጡ ተከፍቶ ጅርቱ ወከጅርተን ተነጋና ይስኔ ፋዋይት ብቻ እንግዲህ አኩመ ቤካሙ ወራሙ ዋና ጃይባት ይቹዳ እንግዲህ አኩመ አርጋጅርተኒ ፋስጋ ቲክቶክ ወሬን ፈየደምተኒ ቤክቱ እንግዲህ ኢሼ ከነሲም ቤክቱ መጋሽት ላይ ቤኩ ባይ ቲክቶክ ይረቲ ወንቶ ታደዳ ወርቅ ዋና ከና መና እንትን ይዋን ኝቱፍ ያው ነው በቃ ብዬ ቢቴ ታቴ አኩመ ቤካሙ ፋሲጋ ነምኒ ወላልተን እንጅርተኒ ፋሲጋ ነም ባይ ዋከንታት ይጋርበቹ ነምኒ ሺ ቤክተን
in beektu jedhetan yaada. Enggidi baay'ee nama gaariidha. Karena mastaawaqaa naa hojjedhuudhaan jettee akkuma beektani mastaawaqichi sun immoo yaa har'a namni tokko jechuudha. Abeet akkuma beektanii baay'ee nama gaarii kan turte baay'ee uwwaadha. Dhugaa dubbachuu fi biyya ormaa keessatti namoonni tokko gaafa guddatanii xiqqoo ishee ol siqan wal miqqisuun injiraamiire dhugaa amma niitiin kuni ishuma baqa TikTok irratti ani amma kiyya geeche jechuudha malee amma maaliif amma kiyya geeche jechuudha malee waan ishiin daba irratti yaadde miti. Dhugaa dubbachuu fi Faasikaan nama baay'ee waan beekne dhugaa dubbachuuf nama daba namatti yaadu miti. Garuu immoo ishiin baalagee namaati beektanii dhugaa dubbachuuf nama baalagee wayiiti. Kana isiniin jedha. Waaqayyo akka hojii ishiitti taa kennuu fi nama fiddeen na dabadabsiiste jettee dhugaa dubbachuuf nama baay'ee tokko kan namni akkuma argitanii TikTok warreen fayyadamtan dhugaa dubbachuu fi nama baalagee wayiiti jechuudha. Kanaafuyyuu wanti godhan hin jiru. Waaqayyo akka hojii ishiitti ishiidhaaf haa kennu. Namni gidiraa warratti yaadu eenyuma malee waa biraatiif miti. Kana gidiraa warratti yaaduun maaf barbaachise? Dhugaa dubbachuu gidiraa warratti yaaduun waan akkas nama eenyu jedhu miti. Anna akkasii dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko beektanii gara laafummaatti alaltuu bishaan nyaatti jedhanii ishiin nama baay'ee uwwaa waan taateef garaa ishiin namni hundi waan hubatuuf waan akkana irratti raawwatame biyya ormaa keessatti kifuu ta'uu nama barbaachisa dhugaa dubbachuuf nama hundumatti gara laafessa yoo ta'an gowwaa nama se'a namni. Kanaafiyyuu Faasikaan akkas taate. Kanaaf waan akkasiiti. Ishiin akkas taatu soomaa miti. Waaqayyoon waaqa wajjin waaqayyo ishii gargaare waraqata ishiitis hojjisiifatte garuu ishiin baalagintu lahumatti hafte malee ishii waan goote tokko hin qabdu. Waaqayyo ishii dafee haadhiisu. Innaa kana sinin jedha obboloota kiyyaa waaqayyoon dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama asaasisiisti. Boocha ani nafsee kiyya takkitti dhanoonan du'e uumaa miti. Garuu daa'ima tiyya fidee eenyu gochuu angalaata'uu biyya ormaatitti angalaata'uu jettee gaafa isheen dubbattu lijeen jettee hoggamii qabnu gaafa gochuu daa'ima isheetii argattee dharraadhaan baanee gammachuu isheetii irratti immoo waan akkanaa irratti raawwatan. Dhugaa dubbachuuf hedduu nama qaanessa. Miiqanyinatiidha malee kuni waan ishiin indinis dhoowwattumii ofiidhaaf kan itti ergite warqees taanaan ofiidhaaf kan itti ergite mastaawaqa na hojjedhu jettee warqee fuutee kan kaasetti ergishii amma ishiin dinnaan immoo mirga ishii diduudhaaf. Kanaafiyyuu maaltu namas ishii itti ergisiise ishii dabadabsiisa. Dhugaa dubbachuun namni ishiidhaa dubbate hin jiru. Namni ishiidhaaf dubbatu hin jiru niititti baalageessanii fi kanaaf Faasikaan uumaa hin taane waraqata isheetis kan hojjisiifattee bagannoo dubbiidha itti kaaste waraqata isheetis hojjisiifattee fataa jettee jiraatti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama qaanessa waan akkanaa baay'ee nama hin jedhamne nama qaanessa jechuudha. Kana sinin jedha obboloota kiyyaa waan hundaafiyyuu baga rabbiin ishii baasee Faasikaa jechuudha. Isheen hin qabamne si maalis hin taane garuu miiqanyaa itti taatee kana irratti raawwachuu ishii hedduu nama qaanessa. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti dhaga'ama. Kanaaf waaqayyo ishii dafee haadhiisu homaa miti ishiin homaa hin taatu rabbi ishii dafee haadhiisu dhugaa baay'ee nama eenyu jedha jechuudha. Waan hundaafiyyuu baga rabbi ishii baasee jechuun jaaladha. Akkasii beektanii yeroo tokko gara laafuunis hin barbaachisu. Maaliif jennaan kana namarratti fidakinuudhaan namni gowwaa nama si'aa baqa waanuma namni gaafa sim jedhu namni dhugaa dubbachuu fi waanuma waan beekne itti fakkaata.
Kanaaf baqa monyi nama se'a. Kanaaf monyi gaafa nama seetuma baay'ee isaanii intini jedha. Kana dhugaa dubbachuu baay'ee nama qaanessaa waan akkana biyyoomaa keessa taa'anii nama irratti raawwachuu nama biyya tokkoo ta'anii keessattuu nama afaan tokko beekan ta'anii gaafa waan akkana nama irratti raawwatan baay'ee qaanessaa nama qaanessaa dhugaa dubbachuu. Amma akkana akka hojii isheetti ishiidhaaf haa kennu ishiin waan taatu gin ishiitu eenyu jedhee hafa malee nama meeqa nama 2,000 waan ta'e fooloo hoggasuma irraa kaase argitanoo ta'e nama 400 irra waan jirti amma 200 fi waan ta'e irratti gad deebisanii jiru. Kana kinu